Bokajan subdivision ang Kanglong Government Hospital kithe nai lake Bokajan Community Health Center henlo athe ladak misen Dr. Tumdo lapen ong muchot lapen duwai biji saline anta masap kilong joy muchot laso penajong Bokajan subdivision ang Kangpen pinangan kisu atumke ladaksi kisu chelang pon bomlo laso jok aru chiklo ni phai ke thomani Karbinglong Thomas Council in charge Health and Family Welfare EM Surjorong Farm Bokajan CHC long Kahumri Damsi Doctor Nurse Staff Lapen Officer Tumpen Kachetong Damsi Chinki Chithan Padopon Labangso Hospital long Kupisi ke doma Kavima Lapen Kupine ke klem ponangji doma Lapen ke klem pontangason Kupipima Lahai Kadokavik ki Messenger Phan Angton Pen Chingwai Padopon Laso Kahumri Asylum EM Surjorong Farm Bojan VDC Chairman Sunaram Singnar Bokajan Block Education Board Chairman Sardili Bay Dr. D. Bharali Bokajan CSC SDM N HO Dr. Devraj Deuria Tumchetong Dunsi Kachingwailong RD Pidun Bokajan Penanantirang Karbinglong Lai